ama sabera chuanin interview mind eng tiangin nge kanin pu chang ti hi soidon taila CV resume uluk takin kan draft turani hei mizo thalai te phaya nazongin tam tak kan chuk thlachina graduate te master degree nei te po kan chuk thlachina ni keima hne na nge te po anron thleng thina keima in lu anga te po mumbai kom lai te point resume an nei ve a CV an nei ve a ma se ke hi interviewer ni taila keima poina ka interview ma a kalak lo tursa ang resume uluk lo de ma hian an ron siam thina impression traum lo ni han resume tang khan ka te kha chu at enge interview po kha aphurom lowa chu wang chuanin CV hi apoim em a CV thatak CV shortlist CV hi atang hin an select ma sa thina ni CV kan thon phota CV kha an lo shortlist phot thina chu tianga shortlist ni phei ni thei tur chon CV kha uluk takin kan draft tur ania kan CV kha hei mi zo te na kan siam dana chen experience kan zia point kan experience masa kan tho hlui kan tho hlui to na kan tho na kan tho masak ber na ta kan ziak masa ber tu thina khang ta kha adik lawa kan tho nu nung ber athar lam kha kan ziak masa turani chutiang bokin kan zir na po educational qualification po BA kan zir san ber BA ne chuan BA kan ziak masa berang chutiang zel chuanin polsom pani ina to tanga chutiang chuanin kan ziak turani CV uluk em asiam tur ania tin thei ram chon cover letter nei tur ania reference contact angte po hida ngai tur ani chuanin adot le chuanin enge kanvat interview na tur company na kanvat deal na company chungchang kha research kan nei ngai tur ani englo man tinge an lo don to a eng ange an ni an company kha ti hi kan shema saturani thil kan hriat tampo le kan confidence level asanga chuanin confidence level sang chuanin success rate ati sang ngai ni chuwang chuanin research kan bei ma saturani chuanin adot le chuanin kan interview na khanin kan dress kan uluk em turania interview don chuanin nal takin moi nai takin fai takin in chei turani hotel industry shim le akai no industry shim a chon look the part apoi mo em a chuwa chuanin grooming hi apoi mo em ani chuanin adot le chuanin punctual ipangchul turania interview ma minute som panga tal interview na muntur thlen to turani tin tunlaya chonin na hi online ten kan zong ta company rang company lian tak website ate an career website ate na kan apply a chutianga interview online na interview te Skype interview te mo Zoom interview te mo ni chonin khu tami tena ramdang dei tekha anlo ni ton ani HR tekha chutianga ahun miron shilka khami an time zone mil khan kanin adjust turani tin online ka interview ni chuanin enge kan interview na mun tur te kan prepare thaturani ya white background white ni thei sengin chuanin lighting te po light eng thatak lighting te po eng thatak ni thei sengin adum bokani chuanin cruise line interview don re bitam berina mistake lian de kan nei thina chu interview turtena mistake lian de kan nei thina chu guest anga hian kan fain ngai thina passenger anga hian kan fain ngai thina khwal jin te anga hian kan fain ngai yang ti hi a hlau om em ni chu tianga anin ngai thina wang chuanin enge long hi khoyanga kalthin khoiram nge tlong tiang zong tein rilru kan lo sang ma sang ti kha a hlau oma interviewer po khan englo ange an da don che ti kha ala shabik lo wa chu wang chuanin kha soi mi alo turani chuanin adot le chuanin
isi CV hi pakhat chia print lo turani pani pathum tal ken nge tur interview na hianin chu i anua boy chung om lo nan chuanin atot le chuanin interview lai om dan tur interview line eng tiangin nge ka omang eng tiangin nge kan confidence turania confidence kan nei lo chuanin enge ati that thailo eng poti doni la kan thiame mo thiam lo wi mo han confi photila chuanin smiling face han nei photila ti kha apoi mo em longa I thok dona nia ila thok lowa thil ila tak lo thil eng kim refect tur ponan tilem lo che ma se confi ve photurani customer service a chuanin service customer service industry a hrim chun confidence le smiling face apoi mo chu wa chuanin I confianga smiling face I pureng tur bok ani chuanin I thona hlui emo I thona hlui in manager te I colleague te I soi cheturani lo a chezong in I chua turani lo bokani tin interviewer in thila zo lai che mo atong lai ne mo ilo tong ve turani lo hrim boka tin interviewer ina tong tura ati cheponin interview zo ma zo na zot ve tura ati che ani lo chuanin khame alak lo kha chuanin I hlo tur chung chang emo poisa lampang I soi pui turani lo bokani chuanin atot le chuanin enge tongkam hi film khur turania enge hey okay tiang chi te emo thil slang deuh lek watang kha man lo ram tur bokani chuanin a long khoya nge kaldona chu tiang kha tiang chi po kha zo lo tur bok ani chuanin atot le chuanin hey interview na re chon common question a om thina a technical question ni lo deuh lek eng po interview eng na po interview donila zona om thei thil ang chi te om ve chung te chu in lo in pu cha lok tur ania chung in pu cha lok tur tlang pui te chu enge nangma chung chang azot ngai don chani an zot tlang pui ni tell me about yourself an tianga ani lo point interviewer kan ama version dang po amang mai thei hetiang kherlo po hian izin enge nangma jinkong mian shilte anti mo experience mian shilte ti te point zona zot thei chani ma sa het me tell me about yourself ti tho hi I chana turania he chana hi enge he zo na hi kan chan hianin chumi huna chuan ka pianga chumi chu kanu le pa nia ten nia unau chumi cha chu kane ti lampang kha kan soiduang ti kha lo oma chu tiang ni lovin heta an soidu chu hemi an zo na chan te chu experience is in kong he industry is in kong hi an zot che ani ti kha a hriala chumi chu confi takin is in kong toifel taxi in I chang thei turani chuanin adot le chuanin engwangin nge inna tuna inna tho me khi I ban san du ti te pon zot me thei che why do you want to leave your job why do you want to leave your current job pon ti me thei chu tiang te po chu chuanin adot le chuanin eng I greatest strength nangma strength le nangma weakness I biggest weakness an zot me thei chani strength ti chuanin a soitur tam tak ina inga yanga ma sa enge I weakness ti taka hianin soitur I awang ivan mai theya I weakness soi re khanin nangma ti chak thei tur ni sia I that lo na lai ang chi I that lo na khana kina nangma ti chak thei tu ni thei tur ang chi zong kha I soi turani entirna nang te kan tiang o na iwa thok ta I entirna nin ka weakness chu ka thil hriat du lutuka wang hianin ka dil chhut lutuka emo ka thil hriat du lutuka wang hin ka dil chhuta ka dil chhut lutuk na hi ka thian ta hian minning thin
ti emo thil ka uluka thil ti mek ta ka uluka wang hianin kamuang kalo muang le thina thian te tan hianin thian te tanin thian te hian min tur man mo la thin tiang zong kha tiang zong a sei kha a tha ni chuanin enge he na hi lo zo in ta la enge i long term goals ti te po an zot ti zo na te po a common em tin eng wangin nge kan haya rang che eng wangin nge he na hin kan la kang che tiang te chuanin longa interview turin longa thok tura interview turania enge rei takna thok don tala eng tiangin nge ingayang ti emo how do you feel about working long hours ponti mai theni chuanin chu lo le chuanin har satna I guess tenamo har san lo siam ta se eng tin nge I handelang eng tiangin nge problem is solvang tiang chi te po zona om thei ania tin eng wangin nge inat thome ki I chol san dua eng wangin nge longa hianin I thoidu na chan enge longa hian thoidu na chan ti te zona a om thei boka khatiang kha zona common zual big te longa thok tura zona common zual big te chu ania technical question nangma nawa dila zerin entinan bar te deal dona bartender te mo F&B service restaurant service te deal dona ni chon technical question ran om lea khang ka chu shiat lok thei ani lawa ma se I experience azir kan I department zom tura zir tele nang malo experience dot trangkhanin in prepare thai don ani chuanin heng khatia ang zo na karon soi ho chang thei tur khan lowin prepare masala chuanin chu ba ka I navadil na khami company I vadil job responsibilities kha minute thum tal soi thei turin in puacha bok turin kadu chani chuanin atot le a chuanin itti mi alo tur longa interview turani a longa thok tura cruise line thok tura interview turani a itti mi alo tur te chu enge longa hian drinking limits awmem ti ang chi te zo mi alo turani a chuanin drug station nei ngayam ti ang chi te enge zo mi alo turani chuanin atto bera chuanin longa thok turin in puacha a longa thok tumini in prepare hotela tai lo thok meka chu tiang ani fa chonin zo na tam tak nang ma pon inei mei the ni chung I zo na tam tak I zo na nei tam tak zinga I zo na tur nia karin ta chu kumbi thlia hi longa thok tur hian kumbi thlia omem ti ania upalama chuanin a om ka hrelowa ma se Europe company cruise line anga hawya hi chuanin kumsom pariat tlin nge anga ya amaro chu US base hawa chuanin kumsom ni itlin angai thung ani chuanin I ta tu nei na tho theyam tiang ta po zona om thenia ta hi company sang in anglo me the kan company hi chuanin an phal khop meya ta tu nei khat berbur de clear Indonesian te Philippines ten war mani ta tu an phal amero chu India lam recruitment agency ho hi tlem in strict dewa enge in phal tho ania ma sangin inge alang sar lutuk ta khachu entina moni nasar lutuk te ang khachu an lo nar po ni mai thaya ma sangin ta tu nei chu a tho thei ti kha trebokila chuanin 5-star experience kheranga yam ti hi zona omla thin boka amaro chu hi 5-star tho kher hi 5-star lo thok to kher ni angai lo longa thok tur hian ni enge restaurant mei kong zero restaurant thave pa ngai lo tho to chuan enge kum chuang lo tho ve to chuanin a tho thei fe kani tin hotel thave pa ngai a lo tho to hrim chuanin a thei fe kani chuanin qualification hi zona omla thina educational qualification general academic line hei pol som pani kan tiang chi BA kan tiang chi hi
Paul som chin hi atho thei ni in ka ria longa hianin Paul som minimum qualification Paul som ni in ka ria chuanin baka khami baka chuan qualification a chuanin englo enge professional course ten ti ni chuan hotel management te certificate course lek poni se atangkai ema diploma course te degree course te in ti ni te pei chuanin atangkai le zol advantage sa ani khang ho tan khan hotel management atang chuan alsam ani chuanin adot le chuan zona om le thei chu eng sum eng zat nge sen ngai ti ta hi zona om le thina helonga thok tur hi chuanin interviewer ta hianin enge agency ta hianin cheng khatma sum an lalawa suman deal chani chuanin complaint ngal turani sum lak thiang ani lawa suman langai lo chuanin amairo chu longa thok tur chuanin thil engama thil rang nei ve te ngaya passport ine ngaya passport isiam nan chuan poisa lo ngaya chuanin longa thok tur chuan medical test lo ngaya medical test ti nan poisa lo ngaya tin longa tuipuya thok tur hrim si fairer ni tur hrim chuan STCW course te ti ngaya chunga chuan poisa sen te lo ngai le ta medical a khan cheng sang ruk vel lo ngaya passport a khan engzat nge sang thum chu tling lawang chutiang sang khat zanga vel pon mai thai tiang vel ta chu lo ngaya passport a te po chuanin I chu lo la chu passport a sang ka janga velania medical a sang ruk sang sari sang ret chho vel lo nia chuanin STCW course sing khat sanga vela tanga intrana sing khat sanga tanga sing ni vela khung taila chuanin visa hi sing khat le tlem sing khat sang ni vela nia US visa ni chuanin C1D visa kumnga visa angkha chutiang chu in sen na tur tlang pui chu ani deu maya chung lo chu company a zirin I contract voi khatna chuan flight ticket in tum angai karinga company tambera chuan in tum ngaya singruk sanga vel man ani tlang pui ani in chu ma se I join na tur huna zir khanin adang vek theya US a Miami vel atanga join tur chuanin singruk vel hi ani tlang pui ani khangkha atlang pui ni a headline nai deu Europe atang te join don te chuanin atlom deu te po ani anga khatiang kha chuanin visa man po kha Europe visa Europe lama jin turini chuanin Shenzhen visa te chu sumalo ngai vak lo le ta tin visa te po hi company tam takin an tum sakba ka company tam takin nangmai na sumi pek ipe ani po khanin itlong I thlen huna khanin an pelet le vek I reimburse le vek ton ani I visa man kha chu chuanin I visa man te I medical man te I receipt an pek hrim che kha chu I da that vek la longa I claim le theyani ti kha shet bok tur ni chuanin khang lo kha zo na dang om thei alo mam zo na dang in nei ni ponin comment lama hianin miron zot theyanga tin keima po hi ami mal point miron zot theyanga WhatsApp te po zo thei kania hemi channel ming vek hi ka manga Facebook a te po Henry Medral te ti vek hi ania ta chuanin message lama te po zo thei reng kani in tharung lovin hriat tu hotel management la kai no industry zong chu zo thei tiklai point kan hriat zong te ni chuanin alo chang zelang cheu ti kha in tharung lovin miron zot thin don nia chuanin hemi kha zong kha interview lampang chung changa enge minol puina kaneng lo tur chuan ni ama sengin keima line big F&B line big food and beverage service lampang line big ka hi chu enge khatiang lama kaltum ta kha chu ashan pa lewin longa thok tura in mamo zong sang hi 100% hi provide cheu katumani YouTube mang hian eng tin nge interviewerin enge zo na azo ang cheu technical zo na tu na zo na karon siam azo thei cheu ni lo zo na dang technical question enge
F&B ta na zo na thei tur bik zong sam ka zo pon lama mi chu azon fak lawang cheu karon siam tur pon lama mi chu azo vak cheu garing lo chu tiang chu kalaron ti dona chuanin food chungchang te po kalaron siam dona food chi sang sang te wine te drinks te cocktail engkim khatiang zona thei tur zong sam kha kalaron siam dona F&B service ho chu invar nei dona ni 100% tools provide cheu katuma chuanin abak chu in kota ain ngat dona ni chu fa chuanin he channel hi lo clear chun zom zel ula F&B join tumbik phei chuanin chu mai baka housekeeping te tan po housekeeping le F&B kan tam ta mi zawa chuanin housekeeping te po I kalaron tila dona tin mi zo kan tam na ber spa and wellness te po video kalaron siam dona ni training course sang chi te tu ten nge recruitment tia ti te spa ho bi ki chu I recruitment shan ania wangin I outsource longa hianin outsource an ni wang hianin ashan de laka ashan pa in kalaron tile don ani ole tuntum video chuanin tikhan kan du to kanga milo thlir saka wangin lom thu kan soya milo thlir sak khe channel hi milo subscribe sakla video kan upload tharte milo thlir sak chunjom zel tur point kan som che ani